code sa Mark Buda. Gamit rin launa pet bottles, nirwanan ding mestra ni Natividad Elementary School King Balengo Agwa nung makananong maging posible ing pamananaman kune king estilo ng urban gardening ing District Agricultural Coordinator ing Neni mo nakaniti. Kung banti balay-balita mo nung alatang maraguraloti, pwede pa rin kayong uruban. Tsaka babantela tala po rin eh. At siya halimbawa, limbok, pwede tala po itas kayong babo rin eh, manta maiwasan na lumbok. Sidnings na rin lara ang pambalasenas, rin libreng dinaki karena ng grupong Kapampangan Kupag Maragul ko, aming kumpisa mo king social networking site ng Facebook at duwang banwanay nilabas. Mapagal po pero masaya po kahit kayong bilugluban ning makasahod kami. At yun kami rin po nga susupan din nga masakit la. Kaya sa mga lating baging financial, diyan na nila po. Yan eh, nung po kanita, may ka farm bill kang Facebook, yan naman po, may ka actual na pamananaman, king Facebook through Kapampangan Kupag Maragul po. At pauliniti, mas makasadyano kanuring mestra at turuan ring 936 sa estudyante ro king urban vegetable gardening. Meron po kayong pamamiyalong ka rin ka hindi nga anak niya. Tumutala po kayong gustong pamananaman. Upang bakit na mabawasan ng air pollution? Meron na tamo fresh air. Apoy tanda aling supply keng oxygen na kailangan tamo. Ing kasantingan pa kanu, kapamilatan niti, at turuanan mo rin ring anak king pamamangang gule, ang makasahop naman king karelang nutrisyon, inumpisan king baliling guagwa at balak isundo at palaganas, ing advokasya king kapilugan ng probinsya. John Mo